Taũni ya Kitengela nĩ yambatĩrĩtio ikĩro na gũtuo mũthubarĩ, ũguo ahũri biacara na aikari a gũkũ nĩ matanyĩte kuona mogarũrũku ma motungata marĩa maramũkagĩra rungu rwa thirikari ya kaunti ya Kajiado. Kũringana na mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, kwambatĩrio gwa taũni ici gĩkĩro-inĩ gĩkĩ nĩ ũmwe wa ciĩranĩro cia ngwatanĩro ya Azimio la Umoja cia gũkinyanĩria na gũtwarĩra mũingĩ motungata hakuhĩ nao. You are the face of this country. Hapa Kitengela, sura ya Kenya iko hapa. Mimi nauliza gavana Olengo, Mungu akusaidie. The first important thing, mimi siridhiki kwamba tutaweka dual carriage ipitie hapa katikati ya Kitengela. Maana yake ni maduka mengine itabomolewa. Wacha tufanye bypass. Si namna hiyo? Ipita hapa bypass, Kitengela izidi kukua. Leo wapendwa, kuwepo kwa municipality ni kumaanisha kwamba washikadau wa serikali kuu, shirika za kimataifa watakuja hapa kutusaidia kulete maendeleo kama maji, sewerage systems, mambo ya hospitali na mambo mengine ambayo itasaidia wananchi wa sehemu hizo kukaa kwa njia ya kisasa. Na kwa hivyo tukifanya hafla hii ni hatua kubwa tumepiga kama watu wa Kajiado na watu wa Kitengela. Hakiri ũguo, Kalonzo Musyoka ũrĩa ũkumagarĩtio nĩ ateti arĩa megiritanagia na ngwatanĩro ya Azimio akĩũria mũikarĩri gĩtĩ wa komisheni ya ithurano na mĩhaka IEBC Wafula Chebukati gũkũrĩra maitho meharĩrĩria ma ithurano na kweheria nganja iria Kenya mangĩkorwo nacio na kuonania ũhoti wa gwĩkithia ithurano cia ũtheri na waragania. I have confidence in Chebukati. I know him. Ingawaji saa ingine hujui kama anacheka ama anakasirika. Unaona? But we want him to deliver. We want Chebukati and his team to deliver for once. I say for once, a credible election in this country. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.